There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest,
connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney. Wha mauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafuaina o le au unanga ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga mo le ua wala au I eile atua. E ave se eile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulwha tūla I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhaitau malamalama lea I le mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fea viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha ma avenga. Fifia ngai vaenga raso, whawhele aku ko paia mo ko malu. Na wale a fio o ainga mo la ko kama foi mo la ko ainga. Ya mese ko whakapuai. I ka mama ki ngā mākua ra kongo olo alara mai mauka malawa. Whawhele aku lao Samoa. Mpea whela vo e mo Amerika ko whasa launga ma ngai po kalame o ngai aso le Tautai A'e. Ia whaataro whaku le nganga fifia ma le nganga whaftai. Whakako whela I le lofo le kua. Avea o whai masui o le uso ia asiaka, o le whainga whakasi mai ngai aso, o ngā o fōwhanga o lo whawhenga iai. I le maro kele o Amerika, malanga fōi ma fōwhanga o lo whai ngai kaimi. Ai, o avea o whai masui o le Tautai A'e, a masi fōi Blue TV, ma le pūlenga. Ia, kauke, mafuka e resi luai kūlape a, o le kako pōr karame o ngai a fiafi. O le whaka o fōi mai le mariu mo sanga ko sanginga le sunga fo le whawhenga le sunga fo le whaiwhau a pasta Willy Papu I mangele sanginga maka ngofie sa kumu fo ko kero le kungu ia e mese fo I ngisi o whawhenga lo malanga mai ngu mao I Amerika Samoa ia whape fo I Australia mai ngai ngu sila ma ngai mo mau fia lava I mo mau le ngaka fo le finge ia
ia la fingo mo papu ia fa penga foi fatua ia tina i mo mau maka ngo fiesa ia ile da so ia o nga finga fai fo sanginga o ko inge sanginga ole fai fau ia e maka ngo fia mo lava fa komunia fo fia la so lenga ngai palmia o ngaro ngo fa ko ngafi le maka ngo fia sanginga ale leo ai ma se fa mai ka winga le kau kua la ko foi lo vai ma malo o lo vai ka ko palmia le sunga ya junior ia fa pe foi la so akau o lo fai pe ma mai ka winga le ma malu e nga ka kau ave ma malu o ka ko kai o malo al kau ave ma malu foi o ka nga luenga a leo o mele fa kai ko ile vai nga le ia wa e kele la vale se senga foi la mai kau sa ma fuka foi i kai mi wokia i ngisi fo isa la ia ka ko palmia ya ase ba inga fia ese magai ave ka ave mamalu o elenga ko nginga al kanga vai Samoa a ole minga fo ka ko kai a ko makulanga umalava sa ba ia le aso fa kai fa malo fo ya le fo kanga lenga pole va ngal malo o la ko ba ia le kula le so le palmenge ia mai ka winga la fo ia fie ngo fa ko inga ia le fionga fai pule fo ia mo ko pali ave mai vai singa ngo lua ia ave ia ma miskala ngo lango o so fo malo loinga o se kulanga ma se fa ia fo ile mo ka ko suifo o mo ia ko finga ia me se fo ki ka wave a vera ko fai pule ko ngo moka ia ma le fa ka ia le ko kai foi portina ia tulafono Claire 13 ne foi sa fa ko ma sa fa ko mo ia mo veia ole miskala ngo lango o kupe mo al malo pole Minister of Revenue ia ola o klako finga fonga le sa mo ile so il fa ko inga ia ko fo la ma fa ma vanga fo ia tali li seu mai le monga vai monga ia long fa malo long fo ia me se ko sa ngia ku mole mo se fainga palo ko lunga ele o mo kingopo o afea ia a o kulanga nga le o yei ele ka ko fa moi ole o vainga ile i kaminga i ba ya ku fa nga solongo me fa ringo me la o mi ase kaimi o funge o fa kalkarika ko se fupa sengi onga se longa la vai mai a ia fainga paloka ia ma se file mu o fainga malo kulanga lo yengi a mesi lava ka ko sui fai pule le i fala lili ia le fo wa fa kasi mai ia vai monga ia ale fo i mai ka wa ku ngisi fo o fai pule o lo mai ka wa ko lo fio mai fo kongol paki se longa lava la mai ia fainga paroka ngai po fainga paroka la ki su e le fai pule mo yo le kumalo ma ki lia uma vai ngai ka vai ku ia on ka ko vai lo la ia le wa activate il super sing o kamai kai pa fainga o mako ele mo wase kamai kai e fai masui e ave se ele le super sing o kamai kai o lo mai ka o lo ele bongor kai mi mo se kasi o sui ko kasi sui o kamai kai ia onga a ko no ko ngo pe ngo mi ele ka ko kula fongo foi le fa por ki nga fainge o le lima kesi markasi a ongo ka ia onga fa mu jenga ia nga foi ku o kula fongo ole so ole mo ka ko po kala foi ole media watch le masangi foi fa kasi mai le kamai ka fo por tausala ole Blue TV ya hana ia ole so ia ka fa kasi mase la ka ko mo il break o ngolongo ko le ka ka la sa sui o ngolongo ko le sui le la sa sui hana la ngale lo fa ka se mai hana ia ai o ka ko la fa ka ko break on ka fa lo la ile ka ko sui le ia ai le ka kala inga le kere fo ka ko programa ka opposition ngi fo ia fiaf. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality
quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Talo for lover, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops,
family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.onavamoana.com. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafoina o lau unanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eili atua. E ave se eili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tūla i le fitu a solva yaso, mātou te ngalu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila sila mwhai tau malama lama le ili mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau valu valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu fitu wha valu tolu po le mātou telefoni fia viai o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo fale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. Fia koe whakasea ku o kōr ngei kūra ma le vāenga le kako proklame. Peo whaido aku o ngei le kako Media Watch le proklame masangi o ngā awa i maile ka mai ka i fōi o le kausala o le Blue TV ia hana. Pe kai o ngei fiafi ia fia whawhela i aku ia le sui. Ka makai a lenga al kama au leile o sao e kusa ala tairo o le kausala. Ia ma kama au leile o le kako proklame le whanalonga ia nai. Man of all trades, CEO of Blue TV, ia aranga si ia fai kokong. Kakaro whaku, no fionga nai, fumono. Ia, whatala whatu le pa, ia man malu leo mai mo ni itulau le aso, whea lava le itu le lau langi lo whapene mau mai ni whasalanga, ia whatala whatu mau wholo whatu. Malo le tawatai lo sunga le atawa. Kako ka foi fa malo le lo foi kua. Fia foi wale sa ka malanga e Samoa. Yeah. E fasinga o ka mai kale Samoa po a Samoa ia singa mea nga foi mo le fa fonga ma si mo Samoa. Ia ka kiri o ka issue fa mo le. Yeah. Waftai. Olo ole le lava Samoa. I was there for a week and sa mo lava no fonga le tal no I paanga I whapea fo I asasia tu nisi o tatu bloketi lo whapea o tatu ngā lue. Ia ma bloketi lo whapea na tatu anga ia tu neito sanga ma, you know, the rest of 2025 and 2026. But Samoa's very, it's improving in terms of infrastructure. Ia o whaila le ngova ia tu pokalame ngawhi ngā whapea nolo whatala no ele tala tupe.
in the last 6 months. So e te le lava le suinga la ui le tatou tunu whape fo le whenga malo. Nei, haftai. Ia, o leo whai oi masui o kako Media Watch. Nei, yaso ma nei kaimi. Las kako mga upu o iai la o whionga whimono. Ia, whaftai, atonu fo i o sui le vaenga o tangata i le Media Watch. Ia, lana o loo avanoia le tofini a hana. Ai o le tatou mata upu nei. Ia tasi lava le tatou mata upu. Te loo wha e le leile le tatou au ili mata upu lea. I le tūlanga pa lala mafoanga ngā mafuai. Ia, o le mata upu le la ta faʻasoa nei i le Media Watch lo songa le ataua. O le mata upu le va le malo ma le HRPP. Ia, e le lei lava le tatou start from the beginning. Why did HRPP take the government to court? O le ale mafoanga sa ave le vaenga whaupu whai le malo o Samoa. I le whamasinonga. Yeah. So, Ramakanga lea? yeah, Ramakanga lea. Yeah. E le lava tatou wa aipe, what was the case about? Yeah. O le alu winga le mata upu. Ia le mata upu nei e whatatau le tupe mo ati na e o itu malo. Ua whainga o le District Development Program, pe le DDP le tene na whaalongo i lunga le palemene. E tusa ma le 10% o le tala whatatau le tupe, ale tunu. E whaangaina le bloketi. O le tupe lo whatatau i whaatupe o atina i tu malo te tasi, e te peo whale lei o le awala o a onga, o ngā luenga whale nuu maisi mafuanga. Na suia le malo sa mole au wale e pule le se leni nei. Mantuara o ti centralized la wotu nei le i tu malo ia a whaingo tupe nei. Ia, wa ave nei le tangi le HRPP, i le whamasinonga maulunga, e tāuwhi le ngaluenga mo se, pe tāuwhi le ploketi, mo se teimi le tū mau. So, there are two main problems. Yeah. Le whailo mei le HRPP. HRPP claims that there are two problems, and the first problem is political bias. For me, le HRPP, e lua lava whawhitauli mua o le whai tū au pe whaapolkiki, o le whainga o le plokeki. O lato whai mai na whiliwhili le palemia e whaapea e nā whai pule le whaaste e mawhaiona a vea mo tautauana whai tu malo. Ia, whai mai whai le HRPP e le tala whea ngai le tūlanga o no nisi tu malo e whai pule le HRPP e le mawhaiona a vea lato mo tautauana. Ia, o le whai mai le HRPP ua whaapolkiki e le malo tupe o tinae. O le problem longa lua, the second problem, is the moving of the education funding. Maumantua le ataua o problems ia lefa me le HRPP e mafua mei i lato whinaunga i le whamasingonga. Whawhitauli nono lua. O le sitia le tupe moa onga. E sulvalu te sima le 5 milionga tala na sitia le malo i le tausanga i luma. Na kusalela wo ave le matanga runga au. So the Ministry of Education controlled school development grants. So instead of the Ministry of Education controlling the development grants, o le la control with district councils ia le se lingi lea. Le la whapea me HRPP that the court should stop this until the case is decided. O le whinau mei la le malo, what the government argued is that e le se whaafitau li tulafono le whenga whaavai, o lato whinaunga lea e whaapea mai, e mafai e le malo o na suia whenga whaavai tau atinae. E mawhai ona lato suia, po wai e pulea le tupe pure selengi o atinae. O le bloketi atinae, whai tu malo, ua na o se whenga whaavai. Whaapea vole malo, o loo whaatonoina le HRPP le whamasingonga, ina whaalavilavi i whenga whaavai le malo, ma ele maasanio na whaia le whamasinonga ne tūlanga. The other big issue in court is that silingia le HRPP. Do chairpersons have power? HRPP says that
the chairperson has real power, so appointing only fast MPs is unfair. A le whapea me le tali le malo. Pawalanga luenga le te whono pe o the chairperson. It's just to run the meetings. Kei whongo. The council makes the decision. The Chief Justice seemed to agree with this point. Longo sa ief silingia le lo ia le HRPP. The council is the governing body, not the chairperson, meaning that the chairperson does not control the money alone. Yeah, sa whapea whoenga tu i whasili le whamasino sili le lo ia le HRPP is that, where in the project operational manual does it say that the chairperson has extra power? Yeah, the judge also asked that you get the cabinet decision about this policy. On is the project operation manual an actual law? If it is not law, then the government can change it any time. So in summary, pasal te lengo nei mata upu i le whamasingonga wa o lo fi nau pele HRPP e tā fi to stop the government from controlling the district development money. A lo fi nau me fo i le malo is that it's our government policy and we can run it the way we want, that we see fit. So what the court must decide now is that, one, did the government break the law, or is it simply a government policy? Fui moho e whonga mai e case mo mole ave le ngā ale mele whai ngafi o le si whapoponga e ka ofi e le malo. Yes. So there are two, it's a case mo mole whakari, the main case. Yeah. O ngafi la o le interim order for le ka ofi le implementation o changes. So lua me se sei. If falling mai loa, but it's just one, it's the same thing. One, ole, ke pe ole whawhikau li mo molenga whai loa me le HRPP le whamsingonga, ole chairperson. Ole whawhikau li ngodua. Ole kamwhailea le malo, i te centralise le whaonganga le selengi, me le Ministry of Education, a ku sao district councils. So you got two separate arguments happening at the courthouse as of today. Like I said, that's okay. I guess that's the final. That's the final. That's the cabinet decision. Malo, olela, pasalo, ele le cases le que va cure kau pasai mai I le palmenge le so a kongula e sa ka ko malo fo le si ka ko kilo la case le wa mai a fui mon pe maka le fai ya le case le male nga pa nga Afrika fi e su mo me nga la nga ko palmenge. Yeah. Ole mo sirfia le lautele. Ole media watching was ole au kelenga ngal maka upule sa susu ele whamsingonga ngafi. It was really important for us here at Tautai A'e is to literally go to the back and try to explain pelalama fo anga wanga avil HRPP le malo I le whamsingonga. Ole la ia ma fo anga nga e lua. So in the problem le power ile malo ko kia ka ku mai ka o wa le fa le fa yeah ole reserve le fa un le fa singo me tau mai fo le ato te pe o tatou nei New Zealand e pole la le fenga malo I guidelines ko so le singa me nga fa silingia le fa singo le fa singo pe o fair I lunga le I think the word they used was POM o fea lunga ka iala ia le se le whenga malo I le whaanga inga la ko power e whai swinga. Wala ka paunga me whai unga la ko whai se kua inga malo. Onga o pio po e se conflict of interest. Yeah.
po se whakukuanga whau le whakukuinga le malo. Ko sa fasile le whamasingo, pe se tulafono, like, is it a law? Le Project Operation Manual, POM. Yeah, nanga whailo le kala whamasingo. If it is not a law, then the government can change it any time. I ora mafuanga wanga sui le malo policies, o le whaile inga o se poloketi bo se ngaluenga, you know, how they see fit. Ai me se pe fa pe ola e fai mo le lei o ka kalo ke le lei mo Samoa so ele se me ya kailo e wala ngale le fai le decision le from single o le tifo i mea tā ua le ata o le whina o meile le HRPP e whaapea e iei le extra power pe le super power o le teitei whono a lenga penga whaamanino le whaamasino o le role le teitei whono is to set up the meetings. Yeah, okay. E le whai ato tasi e ngā ia se tono i le selengi. E whai lava le committee ato po le whai. Power committee. Yes. Oh, yeah, that's a good point. E le se mea walanga le pe fōringa me o wakola ngā whapea kai whongo i ngā le e le power me ia makore o le kōrua ia kai whongo le whapea le kari e la kōle kai whongo whoi mga paise la kōsui. I think if ingo fia lava lama ka upungi pea mama lama, if you choose to understand le mele kama whai ko le malo. Malo whawhikai? E si vāenga le? Le ai, whawhitai lava le atau ma lava no, ia langa leo kua longo mea o ngeila a matalpokala me. O le tausu enga fo ela se mata upu whaatala no lunga le Media Watch. Ia, o te loa e te maulava no hana on the next Media Watch a whawhitai te lea lava sa mo le to whawhonga mai, ia, whamangalo me se leo le tau tamali i to whawhonga. Ia, ai manuia lava le whaasasonga pokala me le atau. Whawhitai. O la whaisa ko maro longa se whawsoka i akur kako sui mai Samoa. Le sa awa le whongo kanga le aso. Ia si kako karamoa mga upor whongo. Ia muso kanga o meoro o vevese whongo kai mingi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal. Ia, fia ne vaenga po kalame, wa fain whaawau, ia, tatu po kalame le whaatasi mai, le fionga ia bui, fionga to le fua, po le fionga fo ia tia, masina mua. O ia lava se paanga tu mau o ne foi po kalame, mai Samoa. Ia, mananganga fia, whawhele atu lau fionga bui. Ia, whapefoi ono whawheno e atu I lau sunga e a taua. Malo soi fua, malo le langi mama, whapefoi o leo tatu wheloa I ne yaso. Ia, ua te penei nei le tua tatu te wheloa I ai. Ia, whapefoi ono whawhelo e atua I le fionga e apui maono le na mau atu lau lua. Wheloa inga, ia, sa matu wheloa I po I male fionga ngā tasi te misai I Samoa nei. Ia, ai o kolofo whawhelo e atu po I maurunga o tatu tunu. Le ngatai iau te roa I New Zealand ia so se tafa o langi roa peo na mau atu ai ia le tātou nang whataru watu hui la uri la ka whau mai o I Amerika ia se aka ma whaponu ia I le nganga I tumu I whaalalo anga le tātou no tāle whalama Malo voi e fai ka whau vale a fai konga whiki e saole ia ai le siri tau ia wai a foi mal malanga ia e pai nga o lua usu ko lua fui maongo pa wala usunga le ato ia pe ato so e ngabla por ala vale umi ke nga ke fio malava e ko fai la vale usu falua ia voi o fia vai aku lunga le falfongo foi ngei o lo e fio mai ai la se la gonga ngai aso ese ma ngai o lafo inga mai se o maka upu ma winga fa por kicking mai ka wa la sa mai ka o e I lo ngofo ko nga ma fa fonga ku I lafo inga pa mengen ngai aso ma lo va tai le atawa pa alfa fonga me tanto tunu o se tulanga e matango pie awai e pe o tatou o lou a wai pe a tala foi le a Yesu len fai ya o tala toma len fai ya Yesu se longa ke pai ai ya no lola le la fionga le na o le nga sini o na fi ai mo foi le amno fe lo emilis pai malanga tu e tu mau mai se fo ni se mai Amerika o la to o ye o la to so tanga ya la to pa pe foi na ia la uan whatautu ina I le so le fionga po ia a tulafono ia o le tu malo si o safata mo mua ia ba pe po I le sunga ia motupoa ia mai I le tu malo ia isa la pai o baisinga no lua spi fianga la lea le ngate lea ia baisi po o le te mo mole nei wa pe no ia tuai fo I le fionga I te mai tai CEO o le opisa sili o le soifua maloloina o se wharekua fo I ua mathani ai ma ua peiloa I ai ia ai o te mo mole nei fitoa ma peiloa I ai ia talu mai o na lauto ngia I le tofinga ia a pe fo nisi o le pe fo nei sa peiloa I ai fo I male
Male komisina o i lea o lo tau bina nei le komisina le tu mau lo i tau bina nei ia ia pa komisina ia nga pasang ia i le so e mai se lava o le pa ia male malu o tātou tunu pe gata i lea ia e pe ona e sau no ia i le ia taua ia o se fianga ona o le safa ia i tonu ia o le li o lo vapea ona li po ia i upu pai o lo tātou tunu ia i le nei po i pai inga o iai ia mamata matai tulanga pa longo i lato tupa inga ia masalo e te po o yes fam talanga ai la wa mai tau le lau po le lau tele iai o le fa la vele o le fa longo le vai le fa longo le ia i upu lai o lo sau no ai ma fela folo fo iai e ke kua po i fa pale ala ku le paiona na manino ai ia se vai pe a fai e te le fa ponga le lei i tonu o le palimene le o le tiu ke lea ma le fai vale o se fai pule ai uti tonu o le palimene la o lona mai tau pa fa ponga le lei ina ia ma ua uma paenga o lo vapeon fela flopo ai ia ma tilo fo ia tulanga o tulafono tu mau le mota ia pe o se vaenga e te tau mo ia o na tula iai pe o se vaenga e te tau o na lai tapo e mai o la tu malo ele o se vaenga po ele fa pe ma se no poanga va pe ka unga ka po ele ka pa ai o le no poanga e tau ai o na mapo le tofa mapo le pa utanga ia mai tau ma le toa pe la po inga lo fa ele pale mene ina ia aua ne ita uma mai na lo tu malo o e lo ve masui ia mas e sa fa ia ina o le tu malo le nga fa lo le ka tau okay fa sa o e vui le kulanga le wa sa ngo ia wala ngal mai ka fonga ma ko le mai ka ku fa fo pe a fa long long e fongo o le masalo e aru le mo le aru ka mi le fai pule i longa longa sila in kuskusinga fonga me la ma ka ai ngalo ia ia fa longo le ka pula la fai nga sa le kali wo le fe ka wo le pa lengi le la unga male ma ka pula fai ai mo ngole kulanga ga e aru ma fa yang kuskusinga yang fe siri pong ka ai ngalo el fa longo ia le o sa ngo kongo e ranga kele ma ko ma ka o kun melga va te ali ate wai a fai ole fina ngalo o sui fai pule wa watu lava malana mta upu lava peona tula iai ina ia paali e ona longona e te taula ona sila totoa ma ia mai tau male manino i pela propo inga ua iai tono le palimene o le afula le e kua malanga mangaku le ngala kumaia malona ina ngalo na lua tumaia o le pulu le mele ala kumaia ia ai fai ku ele fe kau ele kusal mele ke banga ke ba ku mal mele o lo faʻasoa ai ia le palimene e peno foi atu e tau mai nai le tu malo le anga o le no fo ele se ko fo ngai no fo le tu malo na o sa foi ai na ofo e anu e fai o ia ma sui o le tu malo e fa leo ia se fina ngalo le tu malo wa fai o malo le nga fa lo o le ko no fo ngale ko ke ko sa fai ai bui na ngale si mangisi fa fe pa la ko ka fa fo e puk so ngo fo pe la ku fa ngoi pe la kwar ku ko fa fenga nga mo ku langa ka la ku ko fongo e fa longo fongo le ska mi pe la ku fa pa wale taimi e fa inga tai fo le ona ofi sa loto se tanga te tono al palimene o le amatanga al palimene mo bua le fa il fa tautonga o se fa inga malo po ona e sile fia fo limas por mal tasi sui fa pule limas por mal tasi tu malo lona winga o le tele au taimi po le enterprise invitation e au mai ia tusi vala aulia ale fa pule lova ia ina ia avea i sui o lona i tu malo oe o lo fina ngalo ina i fapeona a wai i lona whātautonga. A whātautonga ia teito lua, teito tasi e lea ia se tūlanga whapena. Pa wao lea, e pe whala mātou na mātou atu, o lewa na mātou atu lawa. A pe lea wanoa se i uru pale nai tū malo ia, e lua.
ia me se fo ye ia fo ye te le mauta le o le tate e o lo fati noi ele pe o mauta i uta i tuana i mato ia pe e fai ai le fiava vatai tu langa le la mato no foi fa fo ave pe al fa lo longa i tu malo ia se i uru pale ia sila mta po ia mo moli mawina le fatu tonga o lato o nisi te uma le pale mene ele tau a faila mai te malanga mai Samoa e tala feunga le leilo malanga mai lo fio mai liu mai masu mai i lo tantu ko tunu ma se ono usu ale pale mene ya o ala ele alwa itai mulu le ai ele tau pao ina le a fio atu o tantu tunu ia ina ia awai fon tanga al pale mene ia ile ngang falon ia o kula fongo o le fangel ka por fongo ni ka ao o le tulafono fa nati mo aki nga o le kumalo o le asa o mai ka vui i ferafla fo inga o kula fongo le walanga im ka o mai ka ko le amakanga ia lango ke la kwa makal fongo ai foringa mai e kai mingo vai ko pe o le ka finga ia kula epa ma fiame ma fonko inicio kula fongo mau ale ka o le o manga pasir kula fongo le la kongo ale i lo silafia bui mo le falong fa fonga ngai ko inga mo lo makua kula fongo fanga kinga kirenga fa nge ka la me ngai fanga kinga kir kula fongo le ia ona ole pelo fo na menino fa mal mai na le fionga le pale mia ai mai se fo i ole minsta ana le tulafono ona ole tulanga foi le pe a na sa no palmia i le taimi mua o le fa kwa faule o se tulafono ina ia pui ai vaenga nei o le poloketi o le taimi mua sa fai le kula sa el tulafono sa o ilalo le kula fongo o ile di mataita inai ia le matanga luenga o tinam mai ta o le taimi le nei le lava ua fausia ai ia tulafono la o tau faofi nei e ua fausia lava le tulafono faapitoa lava lea ia lo ia i fo ilo na ia komiti ia ina ia faapea o na lau ni liwina ma silisila tutoa i le faatinoina o le tulafono le nei mo le poloketi lava ia ai pe ona ia pe ona ufai atu le ua uma na saunoa faamalama le fionga le li palmi ala ulea assessinga ma tilo ia tulanga pe ona ia na tu fo ile tele se tala no ia i le mata upu le nei ona ole o lau liwina pa wala ba nga tali tuai ia ona ole tulafono fa na tinati ole fi na mai la to ia il ba nga fasu ma limo tulafono tulafono ho ile le fa ali ia ai mana tua i la utau mai tau atu iai i le fol sanga le fionga le li pale mia me se fol sui pale mia ele ngata le nao tau fa mala mai na mai le fonga ftelai ma le minista ana le a fo ile ia le poloketi o lo manino ele fa ngai e le kaimi ele longa winga apasi o le mele mana mia au mai tu la fono i tonu ona fa pelo la ona pasia lo na faita wini mo bua o le faita wina lo na lua lea o lo papea ona ava no ai o la tu fina ngalo e fa ali la lo le baenga le o le tulafono ya lana pasiro le baenga le faita ngalo na lua ya ona mo lo le ava no e fela fo ai paulo baenga ila mai tau atu ai ya ole taimi le o lai e sau no una sau no aile ia le fionga ile i Midstar na ona tula ila le ole sau no le fa wila vele ia le afo ia le alingoa le fionga ile sui tai ole tu ngai fa wila vea ia ona sau no mai la le tu sai ole baenga le ia le la natali ia le fionga le Midstar ia ai tu la ia fo ile si tu fa wila ve mai ia o foi ka le pal mengela ele ma fai onga fa wila ve le si fa wila ve ile si fa wila ve me voile ta teo foi ole le va nai tono le pal me dei tangata
ai le o mafai ao na to anga fai tau le wa ku spa ia le ala ko o ku la fon ku mau le maka e tau na manino mala mala o fa wila ve me la a mai o ale la aku ngai e ko fa wila ve il fa wila ve o mau mai a le a tau la na e la ngona i le fa no pe no vai atu e le ia le tu la e bo moli le fina ngalo le tu malo ai tu watu o life e palengi le lei male a fo matula fono tu ma ai le angar kula ia ku ai ba ku e fa vale valea paule vea ia ole ka valea inga ko ia fo i ole tu malo la tu le anga ole suide la na te moli fina ngalo le tu malo ia e pela ona e sauno ia i baenga le ia la lavana ta oto ai langa tonu fa malam lama sauno fa malam lama le fionga le pofita lai sauno fa malam lama lo le fionga le di pali mia e pe a foi la onga kula ia le fionga i le ia honorable latino kula ngai pe ona ia sauno lo le fionga le di pali mia fa menino fa malam lama le la tali le la o mangingo malam lama tulanga le ia le unga fo le na taimi male tulanga pe ona i fela flapo inga le nga fala malo voi fa Samoa o mai ka fo le o fa solo le fakalonga o maka upu male pili a le na kula ia kula e pa mafie me fa mai e ka mo kalangoa a le fo wa fa nga solonga le fo nga sa fo ko fa mai ia le se mo ia ai ka nga ko sumingu ke fo le o la flofonga ko ngol moka era ngo ko fa ku mele bui langa o ngai foi lenga e fa singonga foi le lenga manga le cha pipi e ko kolole e ko funga ko kolole se fa mungi ngonga pole por fa con wingo suinga foi nge o proke le ka pula o manga ku pe lava o le ka fai le banga le e ka ofile kula fon fa nga kile o ngol ka pule ko ngol fa singonga o la sa wes mai kaule le me wala nga finga wa ko fa lu nga kuku le pa lu fa lu kuku ia fi me lu ia marka se fon ko a le wa uma o kalangoa wa uma ngor komiki wa mo pasia wa mo fa le lafo le ai finga galon fa le lafo fa lo fa nga kile pule malo a le wo pe le nga ka mai ka ko le wa ka ko mo la nge mai ka me akun mele fai o fia me fon ko ma kule pon ka ko le ko ngol palming a ola ko fa la len ko fa la ve ka mi fa mele la so fingal o sem ka upu fa por kiki o ngole mo ka upu le ka ki ko ngole o fam singonga por le mamra mo ia ele se meta upu fa por kiki o ka upu ole aku sa o mangaku ka kala kiki wa e le winga la fam talanga ile meta upu le nei lau sunga le ata o mal fa funga belo tatu tunu ku sa le o manga ola la ko fa fo i ku le me am ko le balanga ngo for kai minga ba ko el fisili e kai minga o mai le mai ngale nei le na o mai ai no le ia le tulanga pe o ina po o ila to o fina ngalo ia tu sai ole o manga pasi ele i mafai lalo se fai nga me o menge o fai o malo o nga koe whaafoi, kua se maka upu o mga pasi. O mga pasi kula fonga, whakalangoa loa le a foi we, ia tūlanga e pe ona iai. A whai whaalua nga ku lunga kuila epa, whaalua ku lunga fia me. Ma le whaakasi po le whaalua foi ale sungai le suitaitai ale tuangai. O le whaakolu la kuila epa le ngkua i lunga. Ia le mela le tupu, e fena manino malama ile mela e fai pe a fai o le fai ko longa ku e anu ikua o le la ku nga e uma le le fon tanga le pai inga o le o matola ne o matotala no o fisili mele si va so le ko sa wa ya tu le po va ku le a fai e se tu la fono wa pa wal ku la fongo e me fai o nga fo i nga e fa ngoi fo ile le pe a fai la te ngase a te ilo ia i fatu e le mi ngao ma e matua ai tu ia le mele o le tu la i o le tangata ona o le fia e kula ilo e alu ko fali bui ele es fa kanga al fonga fe kalai
le nga o le sa fa ia ta ulo ba ia mala fa winga ino le mele nei me tonu ale ta o le matua a ile no foa a il parliament o Samoa a ile kula fon ku mau le moka a ile fa vai o le tunu ule nei pe a fai ke ku lunga o ngai kele fia o ngai alu le ko fa a le ngai sa fa ia le amakanga o le parliament a le wa ele sa fa ia ile a fo ile fa i unga o le parliament se ia o le fa i unga o le parliament ka kala ai ele fonga fitalai ia o le a tau malolo le tatou le tau pontanga al parliament ia mo le nei aso se ia ulia le aso akaya pe ona alfa vela ele o ko ngofo merka ka le la wa kema e te tau na ese tulafono e discipline ai tu inga mio wa menga ka o mio nga le tau loa ele ka loa ia bui se fa brava ko sa ngo le ke sa ngo ile menga kupule so wala nga le loko ma ko menga ele penga loko ma ko mengu longo winga o ma ko ya na tu lunga yo fa tonu ole batu tau la alu ko inga la alu ku ya la alu tu afale mane fa fonga bele tu ai walu mo kwa umia ngalu ma fa tole ele ko fo ima yes tu vo fa mela ulile le ko fo mai lau kamari o bat soli ole a fo ole sui pai pule ole pa ele o sa kap pa wa masa ni ngam tu o matun no ne va wiki ko fo mai ai o malei pal mengele ko fo mai ia no ngol la kunga la ko mai ya ta ulaia ele mingao ia fo fang pe kele fia ele pal menge ka upolo kan ngoi ngal pal menge fa fenga alu aku ngo folo ku malo ele ngo foia ya longa lua la le ina se leo lo ku malo fa ki ngoi ngai le ulanga o kaul manga ni au ngela ke mi o ko fo mai le fa ali ai ai ko fo mai ai sa o pasile maka o pu la le si baenga tu le ya male si baenga ya manino le o le fa ko akala ngoa i se kula fo ole menge o polkeki o me inga fai o le sa ele o se kula o le na fa au ngal tu la fono ai manino sa no ngal fionga lipan o le sa fa au nga tu la fono ale matanga duenga o tinam tamaita tau ave ai le poloketi le o le la wa patulai le fausiei na la botu la fono o le leifo ia wa lenga o le ua sila to ai la le assessing on ba sila to al fainga malo o sila to al fionga le minister ya na le poloketi le nei I meo a foi o malo si anga ma vainga e te tau na fau ia le tulafono ina ia tu ma oti al tulafono vai ngal ia pela nga va foi le o menge yo o me o lo ia se o me policies me policies le la a fau tulafono a me sai o policies e pule la ile fainga malo ele o se me o kongo se fa violate no me ne polo ulanga vai ma penge ilo le ba ia te vanga lava o le tulafono o le act ya ole actu fausi ona le faile I ona toe ona yese se malo si anga to tasi o se fainga malo the government of the day ela to te sui ai ni vai pe a fai it's an act ai a faila ole la foka kala ngol me ka ole tulafono ole pili le mele wa bagu ko once pasi ai ma ave ma pasia ma ave e saingi la malo then it becomes law longa winga ele faila nga mele kapisai mal me foi lá no falo tu lá no ave il palme ile fam sinonga o te matua le malama uia lo tangata vai mal fa tau ba o te le malama o fea e o mai ai fa longa le e a fo i ka so o ma mi ka iso ai fa vale mele fai e fa vale ele o se act le mele ele e sa ai se fainga malo wanga o me o policies fo ia e pule ala fainga malo la ko ai a fai ele o se kula fongo ku mau o se kula fongo wa ka mau pasia fa al palme ai so ia penga o fa ko ngo le malo le o fe ele ta mai mal poto le mi tai so ele fainga malo le se senga o le act mal policy
pa policy e pule al au mai foi la ko pe ko mai i chapipi kong pe akele an kausanga pe ko mai kong mai foi la ko e fa la ko policy e pule ala ko se vanga wo foi la ko yo fa pe ia la ave kong fa pili nga ia fa pe nga o nga ve ai makula fongo ele e kula fongo lo ele fa lo la ko o yeso la ko malosi e la ko ke ko suia e la vai la ko se ia vanga wo ko o kong o parliament al mele ye o policies me e kalango ia ile ia le afo ile fa nga malo le ta mai loa ina ia fausi ai se tulafono ina ia mai yo malele mautu mawa ia le nga fa lo o lo ka mai kau fo nge wala ngai le se ni finga nga ku nga le mo ka kau ai o nga ku la ile le kai ka le ku ngai ma lo se mar fonkanga ai pa le mele ke ma fo ye bui o le fa o un ku la fongo o fa o winga o le kalango inga ku la fongo fa nga ki nga ki mo ki nga o le ku malo e o nga fi la ko fam singonga le nga la ko kangi nga ve fam singonga lo ngo winga wo mai ile case ya ole tulanga le nai pe o nei ai wa apasi nei le tula wa le fana tinati o nai mana o mia si fia fo yo le ka oko ele ka oko kai mi ave con le lua milionga le ele I fa pe wa fo wa e ave le lua milionga le e fa kingo mai le main budget le main budget ya le la o fa kula fo o no wingala e pe ya le mo le o le afo ia le mo le fasila o pepa ho le o le fa ko ngor pulanga pe o ngai ya la le titilo e pe afo o la e afo I float I fa tinonga le ia le baenga le tole pe ango foi o ke le mal mala mai ka pe mal mala mai le ese nga o le policy male lo ma pula fo o veo o afo io o policies la ko mela vai fa wa ya ma a ko manga ko e ko sui sui ala fa nga malo la ko o policies ole pula pong e se longa la ko ave ko ke mai ko ngol palbe ya wa fa ele se pula fong ya lo ko nga pengo fa ko pe le I pele le mo le pua ho le fu pua e ma no sil mo kange ave ko le ku e le nga fa lo ba tu fa mo mesa o si va nga fo yo ki fia ka ngoi wa nga ke au so nga ke fa mai au fon kanga ia e ka fo fa mo ko fa pe o finga se ka pe fa ka pu fa nge finga ia le ko nga I se ka pu a ke fa pe fo ka lai fo le lafo e fa ku o e sa ngo me yo a o esa ngo mai le ai mo se ka ke mo ke le ngala pe I se ka I nga ke longa wa ma ko nge mo ke le longa nga se pa ka se ale sa finga ma lo si am ka ai o ka mi e sa ngo le fo ka ai se sa ngo mai le awai sa ngo mai le ai ma se le mo ke fa longa ki ai e ngi le fa pe nga fa nga ka le ai ka mi ko ke fonka pa fa le la fo le fo ka ole upu monia ia te iloa I le tali se ana e whalongo se meo se tangata vui le tali le ai pes a whai ai te iloa o le majority lea ua sau wai le leo o le ioe o longo winga le am se kawai mai maufuo le lo tali fuo iai e manu malo ale ioe pe on tulanga le na pe on ia la voi ai loa la tu e la titi le la tu foi numera lai pa ia tu lai matua ma ona o mai no fo o sa fa ia le li palmia ma le fai ka malo ya ole io e umala sa le majority ya se ai le ai ya ele se me la lai fo ngale ai ya se vangar ka le pe per fia madia la ina le ai wa le ai tu ai ale pulmonia ai wa mai ba kai me ka ke le ai fu ele fa nga ina e manu malo ale io e le nga fa lo o lo vi kala si ka wa fa leo e lango la ko ke ku sa pe kasi mo le kauria e fa ngoku we se le ai o fanga ngol ka punga mai le kingu fa pe e ka kau nga ese leo o ngu ku malo a onga e kalesia ile
i menga le prokeki o la sa o esi da fia wa kwa ke le al process le kango ia la kingu e kango ese leo le ngu i kumalo a onga e kalesia wa uma fa al pokonga mai kango ese la ko leo e ke awai le mo va nga ma ka foi o par menge le wo ia e komiki al par menge fai mo leo ngu mai kalesia ma onga ngu mai kumalo ole tala le nai ole tala hoi le teu mafai ala mo o tau na si le fia ele ongi mei ave engi le ongi a fo ongi ele luangi pa le menge ole ile ai ni leo le ala foi le ave se ai ba tuai ma tau sau ai ia isi nu ma fi anga pe kau pule mai pule ngani fai pule po pule nga yo a fa matai I meia ia ona ole se ole fa winga ina tanga tamalo la tu fa leoina le ai ile se me ole a ia se leo mo mai ya ele mo waku voi lo si fonga awa ya lele ya se ko faile ko feka ko breakless se ka so ka yaku ya voi langa le wa freeze mar ka ko le ka so kanga fa mo There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. fa maru lua ko lo ko mo so ka inga ma le fianga a vui o e mo mai o mo mai vui le ai ele mo le o le ka mai ka wa kuma fa so ka ko vui so finga ngalo o finga ngalo fa di le fai ko ngol parmingi e ka kauang ka ko malama e kauang ka ko malama lei I finga ngalo I ngai awangi I ko I le whainga malo fa pe wa whanganga wa le eise leo o le ngu le eise leo le kumalo le aingi leo ko a onga marako komiki le aingi leo e kalesia e kaung whamangingo le mele walanga o kongol panemengi o le eisui e whaiwhainako komiki whapikoa o komiki nga
e kalangoinga me ia, e le kau kalangoinga le ia nguu mai kumalo, o lai e sui le parimengi, wa malama lama le tulafono, ma malama lama le kaiala, malama lama le I whainga wha vai. E mwhai ei onga whamuri e inga, ia me ia o lo o saongo e ia, ia whai pule lea. O ka whakasi mai vui? Ia ong sa mai. Ai o mka upunga le ke kirok ngai le fonga langa fai pule le mka upu le o le ese o ngu mela ma ku fa anga le malo o le poro keki e ala I fa mungianga a me sia me ka kupe mon ko vo e fai o mege e ko ia e fainga malo ngala ko vai vai ku malo le fainga malo le japipi wa la ko ngala ko vai vai ku malo e foringa mai e la mai ka wa ku malo e sa o ia fai pule ia masangi onga fase ai meia ia loko fa kasi mai voi wa kai mo mai fa malu lo kolega wa mo mai ia fa ia le sa kam fai e kau ka va pule le menen ka kal ngoi wala ngai kau fai o le wo mo wa tu o e ia sa ngo voi le wa mo mai le menen kam fai ku ia ia usalo ese se fale con ka soka inga on sai me pe a mo lo yo mo ka soka inga o le ke le ngo mai ka wa ko I ku malo e sa le ia fai pule ia le fa kasi mai vui ia vui sa ngo a ko ku le mo a la ngai le wa ngati si le fian me le ngo ka ngo ko ia sa ngo mai so fingal Lei ole vaenga le te sauno ia ile te we matua sa ole lei ma totoa e tulanga pe ona ia fina ngalo fai pule vo ile o lo fa alia lo la to langona mai se lava ia ila to o lo te tele o la to tu malo fai tau fa ia lo tu ma ale na sauno manino ele te tai ole tunu sauno manino ma ka ko fo ile o le te lenga la bon ta o pule nei ole a sauno ia ile fionga ile li pale mi o te tai ole tunu vaenga nei pe on tatou talano faʻasoa I ai ele se fina ngalo I latou nei ai pe on sauno le palemia le ala le o le kaumafai aku le mea ngei lona uiga o lae talanoa mai latou I vaenga nei ai le se ave le avanoa I le malo e faamanino mai ai le malo le agaga atoa o le tulaga pe ona iai le tulafono faatitati lenei o loo iai uae te le vaenga ole au mai ngor tulafono faatitati le nei mai te tau lava ona pasia le tulafono le nei ia I le saufaʻiga lea o loo iai nei ia le palemene o le tatou tunuu ona o lea ua lalata le vaivaa I le taimi e au mai ai le main budget po le paketi au tu o le tatou tunuu le la sau ai le kai 2 milionga le wa le ua pe fo ngava le si vaenga ia manino tatou tunuu ai mai se fo I la ko le sa ko u le vaenga le ngei mala ko kali kongu I meia sa te pese mai ai le tua ngai le la wo to si le sa o le vaenga sa o te le loa ia tu le e papo ai si tala na te toi faia ma manona tau fai le ia pe ma la lau le va lea la lau le tala pepelo le malo ma tulanga oi wa upu e ngala ko fai me mo bua fa me le se me kupu le ama le kupe fai la ke le no fai ya dualu fai mai ya le ua o mau kingoa e lima kausanga o le pae inga ya le pe o pe nga le 2 milionga le me ua au mai le ua o le tasi le miliona valu se la ua fe lenga le kupa ngei male tali tununga o le afo o le fainga malo o le afa so le le se le ni le ai tu malo o aba vai ngo toe ia no toe fa nga ne la to e pe le winga o le fa mtalanga o le ai se me tasia o fa le tonu le pe ngasa ngol palmia le an fa mal malama le fionga le palmia le so le moni mal fa maoni ai o le vai nga kongwa le o lo tau fa ye tuai ina ia manino fa mal malama pasi lo ina e mafai na avoid taile ia le kulanga le o le congestions le o lo iai ia meo o itu malo te tele ia fa so tau pensa non palmia ia anga I luma tatou se pasir ka ko 2 milionga ia o tuatu la le na ia ona matalo le on silsila to ia le malo ia le tulanga
ia ai we o le baseline o le upule na whaonga le fionga li pale mia o le baseline na vale o le tūlanga o le poloketi 2 miliona ai o ie toe sile to ai no whainga malo ia le tūlanga ina ia sanga ia whaale leia le maenga le ai pei ona iai fina ngalo ia o nisi o ilato ona o le to tele o a po i o tangata o leisi tu malo ai se le vai a whale aka ma vai maunga ia ai wikikia ia tele o i tu malo tasi o le whainga malo o tantu tunu le ngang whaalo a le atau I o kulanga ngā le mai kau aku ia vui o le whinga whaanga ki ngaki lea o ngā o le walaka marikai mie le ngaka ko whapolo milionga le la umai male milionga varsila wafe o le pakeki le koe koru e pe whama singa i koe o le ala ngā whaanga ki ngaki ai pe fola le kawa le lima i wanga le muso whaanga ki ngaki pakeki le fōringa mai e le alofa la koe kumaro pe wa makaru e fō le ngā mai mo le manguia alang whaanga ki ngaki mo le manguia ka ngaka ai la se whai pule ke longo winga ele o mga ngā whai pule e manguia longo i kumaro ia ona ole atonu ele o mana e manuia le tu malo e mana manuia i lato wai ala no fa pena ia menino le ole o kele no pola me le nga ngau ka ngaka ile me kai fongo a ia o tai fono pe wana o se va inga ngal kai inga le ia na se va inga pa pe ia fio mai lo fio ngal tai fono ia o paule o longo o ki fa ka fongo yo ka inga o fon kanga me uma la vai i la lole ai le ai ele o fa inga fai e fai ele por a koa e komiki e komiki a koa a fai la mai le fina ngalo te fono ai ne o le al fina ngalo o le komiki o le majority o le komiki la ko ke le kalia me o longo winga e alanga manga o ya tawi ala na naul me le o fai pule e fie te fono ona o le exercising o le power fa fai pule excuse me ele o le power fa fai pule ko ngol melea o le melea tu ko umang sa ngo ia le fionga le li pa le mia umang sa o ke ovo fo ikanga kai le mal malamba le va enga so le le ataua se ole atu no o le melea ole fai pule o longa ole fa kingongo nga kiuke mala nga makafa yo ole pa le menge kele no pola ka pola menga nga wai ela nga nga ai o ngal kulang kong wale le okay ngo pa ya kwai ile nga nga inga ia manguia ka ngaka ai nga nga inga ia manguia ia ya le o mar kai mi ngai pe na taua o lo tele ai tu malo ro fa le tonu la tu le fa mal mai na la tu pe o poro keti wa le o te atu le pe nga malo te atu nei ya kako fa fetaila ile tula i mai o whainga malo faule o lo i ele tula i mai o fionga le pale mia mala na whainga malo ua lato mai ta wina lele meia longa winga paule o le vaenga o le mai kau i mea le lei ma mea whaale kongu e kaunga o ame o le lei maintain o ame o whaale kongu ia ka kau o ngā fo i o ngā whaamamam whaale lei ale sila vaenga e sa almea hai anu e la kou focus o le focus a ia avea makai kai fongo ole o a fo o ngi mau kupe kele o 2 milionga umar milionga le 2 milionga who knows por i le sipungo fo inga fa pe mai a ku lai mele fasa ke fa pe mai ya o milionga o ka fefe ale ya mase mana tu fa pe ile tunu il kai mo ku lai mai la to le voi la pa wala la ko mele le fai ole mana ai fa la bela be ai engalo la ko la kele fa ngala ko fa la venga le nga ole fa nga malo la ku lai mai o ia e honga le polo keki lea o ia fo ia e anga policies ma le fisu ia inga policies o me uma fa penei tasi ale fa moi ina i menui Samoa ia le nga fa lolo le ato fa kai voi o le sime fo le ke mo ka o so finga ngalo o le wari ale mai ngei le lava ka pe ngai ngol ba ngo ku malo mo mau ku malo i va se lau mau ku malo e fa afe mo kupu mau ku malo lua felea len ka ma fo le fa se a ngisio foi pure le fa pe o keler ku perisimo ku malo e foringa mai le leinga vai inga ku malo mai la wala makanga ai longa ra ko sila fia o Samoa mele o ngi le la wo ku langa mai le pakeki o ka ua la le ngumela al kai mi fa ai pe yang ko fa ka mala le chapi vai inga ku malo
ole ele se lau sa no nga le ya tau ba tu fa fong be le tatu tu no me fo ia fa fa ko kopi me o fo fuanga na fa fa te tope ina ia fo fo ngi bea ole mal malama o tele mal mal fo ia le ya tau mal fa fong be le tatu tu no pola tu no ke mo kala si le ka ko ki kala ngoi ka avel ku tatu malo samo wale upu ka ko kala ngoi fa kai bole ai o ma finito ai ese se ko mo fa ia mai fa kai kong wow o le tala a bui a i fa fonga me tatu tunu le hai o umonga kalepe le HPP le fa makai le u ka ko ye ngei ile ilalo le afo o le sa o tonga fa demokrasi ilalo lawa ye nga fa demokrasi when you're eligible to vote you're eligible to run yeah ai le se me ka o se e kanga nga e palok ai sanga ye alu nga e kau vai paloka ye luinga le vai nga e o tele yo fa le tonu o ye nei ai fa kai o le nga malo le o fe le so oi ke o le malo le o fe fa fonga le tunu mal palme o Samoa o sa ngo mangingol kai ka i o fa nga malo o le mele le na kikilo ma ko kala ngo ma le tinu o nei ma tu fa talo fa ma le tunu o nei oi le ole kala le kingu ole mukua i manga ia le la ua kulanga le mai kulanga ole baenga pe ona ye patu le manino mala mai wala to ia le tele la la tu pe numero la tu mano ale mo sa ngo mangingo ele ni palme tu langa ole ao ia ina ia fa vai na ia me urban seats fo ia le sai ina ia o ia ka ngaka la vai o no foi tonu wa e ke paloka le sa kula fongo e ke paloka le me ke go fai ai ke vai langa paloka i faleaka ai ke le fai nga e kau van i a faleaka o nga ya langa ele o ko kingo faleaka ele olo fa singo banga o lai oi sa vai o lai oi kuā nga ile tu malanga ko tatu samo ai le olo fa singo banga faleaka a le ka staila bouti faleaka ai le so leo ele la fa tai le fionga le pale bia male wa maalo le o fele so ya pela o sa vole tinu ul matutal no nga le so o ala na uta u ai nei fa pesi po pelo kala bu no le o fa tu ta sa ola matala no matutal no le so ya pa ta lo fa ina o mai al palmenge o le sa no nga le tinu o le makwa maka ngo fia le mele la ya no winga la a koru la mako e koru fo yo chance e o fa ku ya nga ane tulanga le nai pe ona ye olo na le la a fai fo ya o le mol tangata o lae na te lo le ia le tulanga le molo na tu malo e hawa na fa fitai mai la o manga mo no finanga ka wa nga sa le no fingalo le atawa oi me nga fai o fa nga ki ai nga loi le la o tu la mai vai nga nei ya le o pe se sa ka o le me o lo a bois o le mangai o ka karonga vui wai o le ka waka ngia mai ia ngisi o background fingangalo il mga upu awa ele feng maka wharongo aku o ku mai le ki lungo pa me fa pe mai fa fekai mo poro keki fa fekai a le la pe aku mo nga o fa le o fa kio a la kula ku le la fa ali lungo fingangalo sawa mai ka o lo fingalo e ka o lo fingalo wala nga sa lu ka ngoa ma mai ai ile ai la e se ale mele fai mai lungo pa me e se mele lai lungo loko mo non ka dinga a me se o ia sai kong le fast a ke si da fia uma meia kup ele na wa una matu tala no male tinu ma fa talo fa male fionga le di fai puli ma uma tapuala e bela le winga lo wa talanga o tetto no foi ele le anga le be wala yo no o langa ia le fina ngalo le fionga le di fai puli honorable le tinu Wayne so yango ona e taua ia te o taua foi ata kwal ia ilanga fa fonga mala fa longo ina ua matu fa talo fa ai sa no i baenga le e o mangingo mai le taua le ilanga e a foi ina ia
mafai e tangata na palu la e sila fia ele fionga i le di fai pule ile a mio kongu le mele o le kaso o le fai mai a o e ke paloka ya la mela e paloka i pe o le fai fa salanga o nei me o le a fo o le fa sala i le lua fe pe a fa pe tele listala la mela fa sala i po ka pe a fai la i lo ka la mela le skala i po ele me ko paloka lo pasingo bang ia ise mela palo ka la le skala i fu pe afa yo palo ele fengu palo ka fa singo manga le la palo ka i a o ke palo ka la i e ave la ulango lango ma malo o ka ka i ai le mga ia lua ia ele fengu u run i palo ka i ngei ku malo so ta wala va vai nga va pene mo le fa malo mo fa tai le e fa ma winai fo fa tai le fio ngai le di fa pule onor por la le tinu ona ole avanoa na maua ma ua ma tapuala atu te faʻasoa ai mai ia atalo fa malulu lima pe au kai bikuai ia ona au mai ele o ma batualo ma langona au mai lona fina ngala taua tele e taua ia ile ngang fa lo batu fa fonga belo tatu malo voi fa fkai a mo lo fingalo ma ngai ke le vai ngale o mai ola ka o le ile famsingonga nga e so kanga me ia o lo ke lo fa ngai lo ye wa e le mo ka pulenga va ko ele chapi pia nge ka ofi ai suinga ia se mai al famsingonga kele o ka pula le prokeki ai e me ia ke vai akulenga lenga va ko le e fanga ngele lako case le fa pe ele i fa so ka ia la ko e winga i suinga ia a mese lava ia le management male mat pulenga or komiki or kasi ngal vaenga fa mai ele fa so ka ia la ko a lenga kalgo me policies ma kula fongo o le foi la ele sim ka pulenga mai ele vaenga foi fa pe ele i wa komiki lava le ko fia inga o le chairperson mal komiki mal ngumela le u ele el chairperson le fenga ka ko pa ia ngele foi sa ngo ye foi mo nge o fea o le mela ki no ye o ke ofo le alofa o le baenga i mga ka ofi ia suinga fou mal prokeki mai la ko kumalo a se o la kom ka opu ave ka film ka op fa mai di fa so ka ia la ko e ka fa so ka la ko i suinga ma policies ia le kum a mga al malo e fa ia policies e ka fa so ka la ko ma ka ngo mala ko mo ele se teimi ele va belave ole fatto ala langa la ngona ia ina uale toe te tai le tunu al temu te tai le tunu e alwala ko ele ke e alwala ko ele ke o me ai sa o mai o tiutol malo tiutilo e be le ia Samoa ia nga fa pele fa ele faile fatino le langa o policies pe no foi ato ia a fai o la ko la ngonga le ho le lo ngola ko o soli ia o lo knowing wa e ka uma ye la ele o ye se te ingal malo ma wa uma na i o Samoa o la auli le mali toa o le palemia ma o ye foi o le te tai o fai nga malo malana fai nga malo tu ina tu lo la tu fa tu nga atol ia ila tu la tu te la tu te fauci aia ia ni i vaenga i mole le ia o lupa o tatu tuno o me ia e a fo ie le o lo sila e fai nga malo i la ule a titilo o me mole fa le leia ma ia fa mautu inai ina ia auange ia isi e koe e oso fa ia menge ia o kulanga me o ia o lo la ko le fia la ia se fa mole ia benga le ngai me mole o le afo i o le loko e lea. Pea no vea so. Le anga o le vae ka lea, anga wha pea ngi loko e palapala e whai ngō piong kong fiki. Le anga o le ele mawhai au na e fulua le ele i se vai. Ai vanga nā ua palapala, nā o le palapala e mawhai na fulu i le vai. Ai ele lea loa loko kangaka, o le mele maua. Me mo mua ele fif, ele la tu te le fia, la tu te le fia wha longo i le taita inga, al tangata ua taitai. La lava la ko kongu i le laua wha mai a i le inoa se mea e a ma.
O fea lau kou poko le mi ka iso o ai o le e ngapolonga ai Samoa. E manguia o kou ai oki Samoa. A o Samoa o le pule i whainga malo nga kua o kou kio e ka il malo. Ai kou aku kou a. Palala mai lau kou pule. Mea ngā ka u ole a ai kui i le lima nga wha manguia inga oe. Ma whawhanga inga oe. Ngā o kou manguia o ngā o le pule a Samoa. Le ua sui le pule a Samoa. Le ua ave le pule a Samoa. O ngā ua makua le fia Samoa. Le ava kuai. Te ua le mimikar ka ngā kaimi ua pale ai. Ma fau pia whenga o iai ngā. You know, o le upumongi a le a taua. Te ma bau kaimi ka kou kalangoa i fua iai a la kou papa. Oi. They can go and take the government to the court as many as they want. But o iei lo elo la ko vai vai. Afa fenge pa umange afa pe mai fa psingonga. Ele aise ma fu anga kakau ma fa ye ngoku onga ka fia. Ele o se kula fo. Le fa ko afa kula fo. O me ai. O nga policy sia. E pule ale malo yang policy sa va kuwa o kau ele mai le policy ya. Kafi ma pulum fa le. Ono na fa le ngala le. Mo le o le tunu. Ya ele va pe. Le la wo fa fonga kungi. Le la fa kula fo. Le la fa kula fo. Ya le mela ngai pe nga ko. Le ngaba wa ngale la. Wo umangei. Ole attack. Ai ole kai minga wa fo iwa. Wa ku mai fonga fakalai. Ya. Aba nole nei mai ni fina ngalo. Ko fiu fa ka. Ele sa ngo ye le fiu ngale di parmi. Ole mele ka le nga kapisa ba ngi ale fu wa kula fa ngo fa mai ngi ola ko fina ngalo. Ale ole sa ngo mai. Ala wo le wo ba aku le ala walu le kai ole ku ngai ya. Ya o ke le lopo ai po fia mo ya mo. Ai walu ya ko fa. Al ngi ya fa fo mo al palme. Le sa aba wai ngai man kula ngai pe on nei ya se so ye yer fia le lango ngal i luma o tangata lai loe ya lai la ko ke do le ya ele o pa le ngi la ko me o pai ya ka ko kalia la i unga fa bisingo al o kan ko ya ko mai fa foi e ka masa o lale ya le maka upo la bolile ala mo ka ke kalmo e vui onga e ko kere ka le malama pe foling mai ave se me fa bisingo o le mokua sao ala wala le ave mai fa ka fo le nga fai ala ngo ka ma ka kango se fa malama langa e pe pelo isi me ave le faranga sa ngo ele fa pe fa le ko la ko vi fa mai disi va ngale wo ko fia o ko meki lava le kai fongo ya o ma o le mo ka ko folo ngim ka up e se kai mi ka ko vai wa ka le fenga ngele wa ku lava le fast ko fisa o kai fongo e o male apalai wa policy ngai apalai ale mai la ko mele nga ave ngir code were automatically appointed the chairperson e kam ka ko kalngo me ngai ma ka ka se sengo me e lua o ko fia lo io se sui foi le ngo ma se apalai ma le me ka ko fa longo ye ma processing ka ko fa longo ye e mo apalai ka ngaka. Ya ole tali manino le na ale ataua. Ole mkwa kalpelo ale akala. Ole aka o mai kau faingi me pungi ero la ko le apalai. Lua le si vaenga nga apalai le mangingo al fa le sa ngwa ale afo ia ale mingiska. E apalai ai ko la kuma al mkwa fa ki o inga ile kulanga ole me since when ke alwe ke palai senga alwe nga ala ko la fa lo interview ke alwe lo interview ala ko fa ile company pole organization o ke le fia ia ko fa ngo ko nga bar kula nga me ele ma fai wa ka power kali me nga on fa mai ba kul fa ko ala le fa manga mai ya ala kula mai sa vale ko fa fo ma e ke ko ba o mai security ave fa fo trespass Pero winga le on fam talanga I me o iai. Ua
ole kala le fa pal menge ho le I ba nga nge fa pe mai yo wa avel fa wila be le si fa wila be ile si fa wila be al mele kula mai o ki eris fa valvale lungo le si fa valvale ole ki nga ole si so fa valvale al mele fa e fai kwale fe kawi ala ka mo fai ai fai fo le nga ia ele o i kui vale al fa msingo ele kui vale al fa msingo la nga penga fai ku le fai ngo fia ia ole al mele o fi nga wai la o fi nga wa nga I policies al fai nga malo e pule al fai nga malo la ko ela ko policies ele o skula fongo le fa ko ama ka fa le so le mga miai le fa kinga ki o vai nga le inga ia ka o ko le ia kula fongo ia wala nga I luma male le foi se ele foi se foi loma le so kasi o po masangi ia le tunu e masangi foi ia le foi ka kuspa ia le foi se roma se so kasi e fa penga foi la kula mai o le meo le polo ke ki ngeo le milionga o se me fo e mafai nga feli wai mai le kai mi ia wa kulo ko ngo vai ku e ai ia penga o foi aku e ai le lei e ai fo I me fa le ngo mi ngo inga ki ko fa kong wai wa fia le la fa kula fam kalanga ole fam kal ole fa kai ingo la kalan ngai mol fa fonga bai ila ko ele fa ka mala malama ile kula I mai ole HRPP kula I mai ole HRPP fa wa amakalong fa kula fongo ole a fo iole o me fa nga paloka ko ke sila fia e fa ia inga le HRPP o suia ile fa nga paloka male fa nga paloka ia kula fongo fa nga paloka akele kai mi suia e fa penga vai ala me la a me nga la ko foi o kula fo ai nga ngo fala ko ko sui nga manga ko sui vai ku e u ki ai isi la ko kula fo ngo foi nga paloka ia ko sui e ko foi aku me mo nga la ko suia ai o sui mai sa o konga o so sa mo se makai sa mo ai vai foi nga paloka po fela vai ke ngo foi e ai la wa ya ka as long as lai fai lo ka ku I lo ngu male ku mano aya umal kausanga o umau pasia o kausanga e au nga ngofo I nga kai sa mo ngi wo mai ngai ko inga mor kausanga ele practice inga ia le afo ile le sepulu lua masinga le ai ko ngofo ama ko fau leisi kula fongo e kale pe ai le sepulu lua masinga ai fau kula fongo o le ko kausanga alele ele practicing le kasi kausa le wo mai ka me ko ngula le ka war kau fa valea war kau fa valea e para le melenga yai lenga yai ile kai menga usawai usawa ke qualify lai lo le aku le ke qualify ai o aku kai me wala ko lo le ya sa o mele ke finga wa koi ko ngo fo ama ko suil kula fo le fa upuai ole electoral act 2020 awa wo sa fa inga lua Facebook balu fa ila ukala ilo ia ele ka wa fia kula fongo lea ai sia lenga o unga o iko kongo le kungu fa ko asui ai kula fongo ale mo kongo le ku ia alfa bla ia wa fa mai lo ia onga ole afo yo mela basa masangi mai ai sui lor kula fongo effective lo la kai mile e afo e fa ai va kulea ai fa ku ka ko kilo lo walu fer kupe ai anu fer kupe o le fa ka pung ye fer kupe ai ka pung yang fer kupe o ka fa ele kulia uma fa fo ka kala like kongo fer kupe ele mafai because o kangaka they have already been there e ka angel kai be ka pung ye o la o kongo lo ngawinga ele a fiela ko kula fongo ka fa pung che kalo fa ai sa vale ku e wala ku le mfai ai a fai nga e ko kongu ai le ka inga le fa e ka fa ka lima se umaka ka nge konga so o kulanga le pe ngai ai pe ngo foi aku le atawa na che silfia pa fonga mai lo tatu tunu pa ule le fai nga malo ma ka ukia pa fa kula fongo fai nga palo kai vai ku e a fia ila ko e a fia i la ko palo kai ile kai ko sui ai alwa ku nga swinga ai ba ku ya fia i fo ila ko le bele ko sui e o ma le kai mi o la ko fi sui inga inga fa yo ma le kai mi pe ngo fa ku ko sui fo il ku la fo lu o wa kal kai mi ala me oye
Nala mela fela o mai lo la ku fa mau ngi me la ku ki finga o mai fa nga malo al fast le e pule la fa nga malo al fast le fa ko a lua ia pa ia inga onga pa inga mo mua o se me fo pa inga longa lua pa tonton ina ia awangi ko kupu mel o a ko yo o me le me fa le me le ka ofi me fa le ia ko polisi ma ngisi lele ia ina ia tula i mai ai me nga ka ufa nga malo le ia le nga fa lo le ya tawani umi sa wa tala le ai ngai ma ke lo wa fa kai ko me nga o fiu ma fa po la ku la fongo le nga sui e la ve ai ko e ko la ve ya fa unga wa ku la fongo nga sa ka u boi o ku la fongo nga e ka un contribute ya ole ele fenga ke ku la fongo ka o boi electro act 2020 wa voi o ku la fongo fa piko amo e nga sioki nga yo waso pe ele kiki aso nga sioki ya pe no puluono 26 ya mai e kaulanga nga makanga lele kula fonga ma ko sui fai parmia ko sui kula fonga ile vui electro act 2020 wanga oya nga le fai kula fonga la kaon go fo vela lava on ka fa ma vai la ile vui o le fa ma vai ia kai ali se fo ile mai vai monga lewa me fa ma vai ngale so va so lenkia sa o fa longo ai o ka o parmia e kolu ngisi o fai pura le cha pipi o ako o kolkolo ako o manga o aku le ka ko fast now ko kire mga mi fai pule ia ai e me ka o fai pule ia onga e le me le ko kilo mo wengo lu ba ko mo fa longo le sia so fai ka se ska mi ka sanga le lengo kusinga lalo e fa pidi e ser ka o il parmia e manga pa sia o manga poro misia ia Samoa ile nga kalfanga ai foi maisi kula fongo o lo manga mia sui onga wa umanga fola ya Samoa la sui ele mafai onga sui kula fongo ia pe ale a kole lua vai ko o lo vai ku kako supporters kwale fia lo mai lo ia la fo vai ku ku le chapipi lo ia fa mai ai si o aku o fa langa fo le chapipi lo manga fa lo ese lo ai o le mele le uka ko mo uma me ko ki kiari se me ka kune mo ko kasi me ka kune mo wanga o le lua vai ko nga e mga mi ai ngi fai pule se ko wa ko lua le wo yengi a ko fa ko ke mo pa fai lima kasi pe fai pule a fa pe sa ngele le fai pule le se furu pa sengi o ga se furu lima ila yele le cha pipi ko ke mga mi fai pule ko ese mai fai pule lua yo e kai minge o ke nge o menge ngo vainga nga wa ka ko parmia por sometime last year ngo ke ngo mele o ke ngo fa va ngo mele lua fe lima o ke lo mo ke ngo le po le ar ke ngo fa va le o ke li mo vainga po le ale por ar ke ngo le a ke salo e ka u fu fa ka vainga el parmia o le si kula fongo le mga al parmia su ngo mga promisi ma ko o ke ngo kula fongo fa nga paloka e ka ua kele le ese ka ua kula fongo le e kele yo me kaunga sur kula fongo le o kula fongo long kolu le skala inga mar fa momonga o ngonga kupe o le Credit Information Registered Act o le lua fe lufu fa mal me mun muri o kula fongo ke nga kupe fa nga mai fa o kula fongo nga la walunga il finga ngalo le pare mia o nga so le mangisi kula fongo pe fa pe li mai ku mai ole ai va ku lui e le mafai on ka ko suie kula fongo ia e le mafai fo longo winga la fei ole fast be a le mafai ngala ko suie kula fongo ia wo uma on ga ko mai mo promisi mai ka ko o lo fisi di fo le ya mo so finga ngalo a ko fo e mafai on ka ko kilo le kulia o le lua vai ko le misi ka ko kwa hoki ka ko nova ko ai e manga mia le ngumela ele ka kene manga mia foi pule ku sa wa si ku
ele mo mi fai puro ku malo ai mga mi lo vai ko la so fingal Te atua whawhetai awa e au mai ana mata upule nei. O le mata upule nei na mā faʻasoa ai le soma ma le salo e le ale a whai nei le ia te puara lo te uoron swafa. O le mata upu fo i le awa e au mai. E le ise tangata nā te rua silafia ma asiata. E winga i le sui lea ua whamawai le so. Nei se tangata silio na te e ia i peoa. Ai te silafia a le ataua. O le teimia na malele ai masau noa le fionga le ni palmia. Au mailo na fina ngalo, au maila na pato fala inga, au mai ia lana talo sanga. O inana o langona inai ma o papei koloi lolo. Ia o ai a oe te sanga patu alai o la ua au mai le fina ngalo o teita. Le ataua. O le tele ia o le o tangata o tatou meta o sapora se le pei fo e le moni lo lato wa lo fai le tatou a pai pai le o pa kusawa pe no vai atu e longo fia le supporta e alofa i le taitai o lana mai fa pai o le supporta e usitai i se fina ngalo taitai o lana mai fa pai wa avea nei ma taitai o le malo Samoa o ila tona e au mai loa le tō whā le taitai. Ona manatu loa la lea, alo whai. Le e te tau ai a te au o le tangata langolango. Ona ave loa, ta tia ese o ulangona ma o mawhauwhaunga ai ave atoa la ulangolango ma lo usita ina o le talo sanga ma le saunoanga le malelenga ale taitai o le vaenga whai. O le taitai o le atunu. Afkai alo koe mai ngon maka, punge langa o ngofongofo ama whai lau tala ia tapuala. You know, ua ufi tau tala ili mata upule nei. O kele kea fo iei pefe i kai sapore sia kia ulau kala le la whaia. Awa au ko usa awal kala. Aua kako ke ola kako ke ola vo ilele le koe ngā olanga vo ile ai fafolinga. Awa kako ke ola fafolinga. Au ko vivi i mai ngei le kai o le kungu le fionga le ni pale mia o le taitai o le tatou vaenga whai oka. Mau ko si mai mau o kuspa ia. Ala me ko ke le kalia ai le sauanga le kai o le vaenga whai. Le kai o le malo ma le kungu le ngei. E kusai o longa whangonga wa kuinga mai a kako. Pero ba kuam kakasingo le ngau. Ke aya nga o kalia inga me uma ilunga o lea ilunga o lo fa alo ilunga o lo fa alo o kele banga o e mama sangia i le sauanga lo kaika e pengo ka o so ola ko e kalesia a le ataua e se lo fia i lo ko e kalesia o ngole upula bale o ke fa longo pe i ai pei ongi policies po ongi kula fongo le kalesia. Yeah. O lo fa pe mai iau ko sika ia mau ko sika I le lei fa alo iau ko kai ka. Pengo voia. E lo fia le fast e fa ngun kulua. Ole o ai sei si o sili o le ua malele masa ngole kai kai. O le vaenga whai lea o kou kākou uma o kākou lau. O kou whinga ngalo ma mākou loko kākou ke aua iai. Lala le mea lainga koe fia whai le loko o kangaka. Ai le ka kia, le ngalewa ava aia kua iai whinga ngalo isi lai au mai a kālo whai siri. Kālo whai siri.
e ko ke manga o ko kuli le la uri le mali ko le fionga le li pale mia ko kuli ya ke o ko inga ia o ko kali ai malangona ina lana tofa aua ka ko ke ola fa le ngolua le anga o meia lai fai mai el kala le kuspa ia mala o nga le keliso le ka ko ke fai mai o ka ko ka ke siango ya ele manga umia ele tua ele manga umia le kala le lein ka ka ola fa vai lua kai a fai wa e malili ma kwa malili a fai wa e vevela ma kwa vevela o nga winga a fai o e le fast ia e ma kwa fasta il fast mai le loko faku malengang te ana u tala no atu le atu te fa tai no lo to e o mai on mata u le ni pe nga fai mo ni lu tanto lo fa i tatou ai ngol fa tu le tu sa mo tas ia mo ngi lo ka ko lo fa i le au mangi ia le ka i on fa ngaman a fai la ele la ngonga ka ele ka fast ngai fast ai fa mai fast ala la ba e saula ba le akoa o ngala ngonga le ngai e fa manu alia ai le maftanga o le ua o sia ena vai atu o man talia le tai o le vai fa pai tai o le tuno e pionga le di palmia ia le fina ngalo ma le fanonga o le fo iuso pai pole ai le o tu fa fonga ia ile so ila na sau no fa ma vai mai elo te no po ai tonu o ba ai la ngona fo ile lotole le o tia ma le lofa alo pai ilo na puru nau lai ai ona le su e malo wai foi lala ko o yai le nganga le tasi le atau e pe na sau no iai ua mangaku e o mai langa o le pumongia e se sele upu le fa mai si mai le ai ele ke le ka ngofo yo no e fai ngofie me uma ilo iai tonu o fai nga upu o fai nga malo ala ko ke milikingo ma mingiska o le makanga luenga ma le makanga luenga lo e iai le taimi e te mo mi ai mi vaenga le leimo lo tu malo ai fai ngofie o na lata lau tala noa i le mingiska o le onga ya lai tau te nuti mea fatasi le winga lea ale langona lea ya le atau a pe ana ufai atu ya le anga e ser ki nga ya ke ul mele o fai kau ku pe fai kau ku pe fa pe kalo fai seri o umaunga malele o umaunga sa ngoa o umaunga ngangi ale va e kwa le fai mai ais ya so mai we need Lauli al-Mali Toa and his government. Ina ia wale tatu te lo uma e manui ai Samoa. Lauli doesn't need us. He doesn't need us. But we need him. We need him. We need a great leader. O se kai e lofa i tatu o tunu. O se kai na te fa vai ona mafaufonga mo na langona i le alofa ma le fa maon ya ole langona lea le ataua e va kai e na usunga le ataua ona o lo o mai al mata upule ne au le so ana fai ele matala tapuala na o fai ala tala ya tapuala le vai ngale ne o pa tu e fai tau e i fina ngalo ya o mai au umaunga o nga sa ngo le li ima matatalo atu tatuai. If you're a true fast, then act like one. And preach like one. E working ya e sawele ya kopo. Ya ile ngang fa lolo le ya tau matu fa po me tatu. Fa kai vui ele ko fa siria fo se kala. O nga wa sa ngo ma nga fo po ule le fionga. O ke whawhkai ake ki oelo a wair ka po karamani e fiafi. Sau ngang whai ui on ka whamawaila i lea whawhkai mora mga voi. Talo whawhtai. Ia whawhtai atu i le
Ile to fale a tau o mfai po na fea lo nei vai ya ile nei vai ngau laso ta te faʻasoa ai vai nga ya e mfai ai ona pa ia tu I fina ngalo lo tatu tunu ya so ni fo ile pito la au o lo tau mfai mai ya pea no fai atu o la ngona mafau nga ale a toanga la baia e malele ia ile fionga ile I palemia ia I fuafuanga ina ia ato toa e mai sei o le tatu talia ina ia se ele le tulaga o papeo na ia le pili o tu ina tu tono le mota ile so after fo il tapo inga tatu tunu ia a faie sala se ngana ia la fo inu le aina pa po me le tatu tunu e ole langa se le ole mta upu mulmuli le ona ole tulaga pe ado vai atu ia na au mai lo to faile li na tulo paalo ngia to faile na fio ta tia ese ni langona ona ngaya fatu ya jau ni te tai bale baenga fa fa ya mesel tato fa nga mano ya alo fa mai de tua I to enga to e lau por kalama wan tatu tunu ngia fo ele tua le ri pule male au fa nga lo ngai na ia apeona au mai pele malama male to mai ole tua e fa peon paton fola waile anga iluma ia ole au nang ia wal tu ino tatu tunu so se paenga ma so se tafa ole nei la lang pangia le tua to file fong of the lai e me se fo io sui ba malu uma ole parliament ina ia to fa ile to fa mai le tua ia e ba waile ato to male le po Samoa lau to ona masani le nei ia a vui sing flower masina mua ia po le foa tia o te fato fafa soi foi na toi po I o tato tuno a soi foi mai ke ngei mai a vui mai a kao mai le whaarolonga ia nai whaktaitele mo ne whiawhi mar whakasinga ko whasoi fōwhelo ele aso kofi God bless There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
Talo for lover, and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. O stilia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma o matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mafai lava ona mātou malanga atu I maota malao so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave sea aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua le lua sulfai tu la ili fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhaitau malama lama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga.